Makanya saya kemarin mengadakan Maulid Akbar di desa. Dia agak susah nasaba makir. Apa iya tu nana pa Mario Maranum itu nala talo. Aja mo ta cairi. Jadi syukuruki nareko angka anak-anak tamu masigi. Apa iya makokoy namo meloki patama anak masigi nareko de na makanja sila daki. Niga melo paterru imatu jama-jamat taye ko tanya anak-anak ta. Yam itu. Jadi aja ta cairi anak ko tame masigi melo mi patuju. Apa iya nadena tapalaba inana eta madena matsanang anak ko kilala masigi manrasaki. Degaga generasi tamato. Ye, paidi tomatoy Pak Wite kilala masigi rata-rata 60 na 50 layase. 20 tahun yan natanay patarro imatu jama-jamata ko masigi elok bagi masigi. Jadi tabinay ananata. Alhamdulillah syukur ka okon masigi te megala da anak. Ye. Mega. Syukur ka. Jadi iya mimatu patarro jama-jamata. Napa ni nabita na rampe mimatu tu. Makada teriakannya anak kecil di dalam rumah Allah itu membuka pintu rahmat. Kata anak bicu madari gorok kilala masigi yang kecil itu. Tanya iya makada nisan ni pasileang majai si bama decenge. Maka nabita napaturung pamasena po ng Allah Ta'ala. Yaitu ampai gembirakanlah anak kecil. Tapat ciyo ilaw masampaja kong sige. Tapak guri mak jenne nasabayan itu aseta. Maka dari nabita siapa yang meninggalkan 2 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Jadi akongka anak tamakun ray 2 na pasampajamo de nagesay api neraka indo ambona. Itu hadis. Jadi peko carana pasampaja bija-bija na rekode di Pak Guru lo masigi. Makanya tanya anak arwani ya, anak makun ray. Iya kok anak arwani deka jamin apa? Kecuali dia hafal Quran dan akidahnya bagus, ibadahnya bagus, alhamdulillah. Tapi anak makun ray yang penting pasampajang. Makanya mudah-mudahan tidak masalah Pak Bu. Kung ka anak-anak malagay talo, di naman ci masalah. Nasaba, di toje tunal lagay, masih kedangin. Iya ni ko indo na si bambo na, di wisang Daw? Iya ko anak mo malagay talo, pesan ni, di na marigaga. Tapi iya ko indo na malagay talo, di ito na lo mammaulu, lomi mammaulu. Lamoki mammaulu to? Alhamdulillah. Aja lalu tado bolo. Pak itu ko mammaulu asli, mammaulu palasu ya tu. Kiasa mammaulu tau matoma lagay talo. Silalo na ipodan na lupaywi. Maga pacar may kanja aga nasa desam. Yer. Lisu minabawar rewa. Makanya iyero tau pandrita diolo, tau pandrita tak rata-rata iyero mapak guru ko dakwai wali, rata-rata wali. Iya mi makokoy kebanyakan ustaz mani. Apa iya tu wali matandre maknana iya ko angka aga-aga na pau napani mamoso timun na. Wali, yami ko ustaz, yami itu pitay madari na bahas, yang tersembunyi itu tidak. Nasaba iya tu pak disangange angka memato yasan lahiria, angka pak disangah hakiki. Okiros isalana, ya mako kuatawe lebih banyak, lebih mega nakaji ilmu lahiria, tapi hilang ilmu hakiki. Magi na tadeng nasaba de memato na rapi. Yana tu ampai maka de bicarogina tau pandrita. Ya sange pandrita naita anu de enairita. Tapahan nih.
Itu, ya sengnya tahu pandrita, makanya dia na sembarat tuh. Ya kau bicara gini maka dah gurutta berarti ustaz. Ya kau maka dah Andre gurutta berarti kiai ya tuh. Ya, si salah tuh. Ya jadi itu na sembarang, makanya saya itu Pak aja lalu tak ada Andre gurutta aja. Ia minta wat dioli Andre gurutta bangsa nana mi gurutta kali si dendreng almarhum. Gurutta Ki Abdul Rahman Ambo Dalle. Gurutta yang masih hidup Profesor Dr. Pariwajadi. Ia minta wat dioli Andre gurutta. Ia ko bangsa naku ya namunya ro gurutta mata nak top. Ano apa dia masyarakat, madari magampang napat dake ro galar ero. Padahal itu agak berat. Ia tu gurutta tania galar akademik, tania sekolah agak pale. Mapamulai adab sampai ibadah, pemahaman itu baru bisa melekat. Dia sembarat tuh. Cuma ia makokoa memulai Malawi. Memulai magampan napak dake tawe. Bahkan magampan napau kiai. Padahal ya sange kiai minimal dia hafal 300.000 hadis Nabi baru bisa dipanggil kiai. Ko standar kiai. Ya mako ko apa ko miletop mak baca madari nioli kiai on rotona si garu-garu. Nadapi ni wattuna nasangnya nabitta ya'ti fi akhir zamani min ummati angkanang kamatu wattu di akhir zaman umatku magai kalilun ulama kathirun khutaba cek dek lada mi tau pandrita tapi makai gapak bicara ya nama koko mega pacarama mani mega tau pandrita makurang on rotona de dapat tutu 5 pangewan mite aswani si selle mapasalah. Saya kasih contoh sederhana Pak Bu. Yedi makokoe rata-rata ko to maulu patatongi telo patatongi burak tomala telo napaya todokam tatambay makokoe biasa telo mi yang katona di sisabu katona di 5 sabu ang katona di 2 sabu padahal ya kota sengi makna na ya gagawe makan jalada iya naro makna maulid aga Pak magi na tallo igatto taneki magi na tallo nomoro sidi iya tu tallo pasal lokko nanae makuye wala ni contoh iya ko angka tallo iti tabawal lokko manu mangarenge. Contoh walingi, ya kung katalo iti, tabawal loko manu enarangi manu merangi ro talo iti natako mak babbo matu mancaji iti, iya ro iti ko mak babboy iti gana ciori atau manu manu magi nang kamanu na ciori na de na pada. Nasaba iya baboy di hakikinna iya ko angka anakmu dena madece pahang agamana ambona dena makanja pahang agamana indona dena makanja ahlakna ambona detona makanja ahlakna indona bawai loko kiyaye patamay pasanterenge na kiyaye merangi magai anakmu matu ko marajay iya mitu nacuri ahlak na kiai tania ahlak na indona magai nasaba okoy pasanterenge layerang tapahani yatu ampai tallo igatung akita kioko tallo kenro ilay bawa na rangibi ya ko jajibi yatu nacuri minasatta anak tamatu mamagi-magi ko pi pasanterenge na ahlak na tau pandrite nulim macuri tania ahlak na indo ambona yana tu makna na hadesa na nabita muru bil ma'rufi wa illam ta'malubi wa tanhauna anil munkar wa illam tantahuan asurongi decenge namo mani ko de mule pigawi
kengi jae namo maniko de pamulle salaiwi batongan na wija-wijamu patamay okko onro wadinge naman caji tau madece makito. Yang kedua, yero tallo pa tallo isa na ang kaulina ang kasalakan na ang kaulawun na de na sigaro tapi si bawa tawe makototo ang kapangkaukang ang kabicara ang katoati si salah tu ang kataupa makanja pakaian na rapa songko na maloy bida na tapi akalan na liwak kalasin na engka katutaw makoto makakanja makdasi tapi ya kuak kalang degat dapi makade gurut tamali delawak engka cara mana gurut tamali itu tapi ini sebenarnya cara mana gurut ta ang kami to kita itu kitab hikmah yero tau pandri terio lupa nak gurui mana anak mondri mi dia nak gurui makade gurut ta iya nang katau marani salah-salah matandre-tandre tu akal-akalasin na ya sange marani salah-salah ya kirite jok ka marani ya koto situ dangam maraja taun na ni muki sin raja koto sidepe tapi ya kirite jok ka marani ya tau make tu pak matandre-tandre akal-akalasin na maka di guru aja mesti bawangi dangkang nakalasia koto ya nang katau malupo luna bulak matan na macicit tu itu nak ada guru tanah cuci lontara tapi uamati tak coba-coba gere tahu madari kala siangi apa na tu tahu madari kala siangi ya kode na marani salah-salah buku ingat na tegere ya kode na marani salah-salah tahu buku ingat na apa itu tahu buku ingat na makalasi tahu yang ketiga mapalisuanin na mapalisu capak nanina lari layawa ya kong kagaga nalengi aja mo tapata mario apa nalamo patupe mamatu jadi iro tau pandri teriolo ang kami matoyasang ilmu anatomi tapi ia makokoy makadai ilmu psikologi si itu betongan na ia matoro na gurui lemnya sana lem nih. Kemudian telo ikat telu angka olina namo makanja oli pak suku tapi ako sigaroy ulaun na si basalakan maka dete telo ampurong do ya ginamo maga kanja narapa songko maloy bidae narekwak kalange masalah tau ampurong itu itu jadi kere tapi namorap pa oli kumakanja mo isa insyaallah jadi namo modele na degaga modele na ko tau makanja atin na makanja ya tu jadi diramui tu pak tau degae modele na makanja atin na daripada tau makanja modele na gimpiak kalan na